Иргаш булдыр хакладываны мырзе, яланхи бигех сиринбе бірле кашидел булу, тада августа Уляндина. Паянахи пирин хына Чуваш республикин халық артисе Геннадий Медведев. Иргаш булдыр. Манын тюрек ыйдузенчен пушлас келет. Меше бір жылда жүралны. Пенде дағыр жыр отмал бір. Меше жылда шкулагайны. Шичере. Меше бір жылда бідерні шкул не бірензе. Шитне закырмыш. Пенде дағыр жыр. Кайран қошта меше бір жылда біренбегіне шта мускава гайны біренбе. Тюрек кәне біренме. Шепкен я тебе гезепленеген театр училищене. Меше бір жылда авланны. Сагарвын ұттымыш. Меше жыл пірле бірнадыр. Шерім жетеміш жыл. Ой. Шерім меше бір жылда жүралны. Игебеде біреміш. Театрда меше жыл ішлетір. Выдыр біреміш. Енасына пачақтап халі негіш енжінде яртады даймасын. Көрнеде тептер скалары. Ах, бұқырға. Міле пуш ішлет, пиде матур. Актерден міле қаласта память пиде лайық болмалы. Мәші дезесін сымахизіне врензе юлас болады. Текстшізіне вренес болады. Міле қаласта ушкын бапірле ішле, міле шауынба да вежех падем ябалына пушыра тұтсадырас болады. Ну, он бек аңғалаға. Геннадий Павлович ташынақ тел болман, ебірінде бір-біріне ташынақ білет бір. Шамбада паян вұғы тұпны жын, шанашқалы пірле калашны жын, ебі пиде бұзық тав, сымаке калас келет. Қанды ташынақ көрман, ебі қам жын шешкаламасты бінде, мен жындесесін республикари халық пиде палы жынзем жынжен ұйтса білешін. Візем біле пұрны жынжен білес келет. Шамбада візем ғышпыртюхне шутлашы бөлі артисем самолет павешсе жүреші дезе. Көтеріс шақты республикара берін палы жынзембе бұл жола хал ептегірет, хабада кіртінбек болады шайынде. И бір гастрольден бігайзасында ялзия тұқса жүреншіге епін нұмай дәші. Ұтлар ақша лекшілен артисем жинжен, берін халық бұл артисіне беді юрадать, візіне кәдейт. Візене кедет, візем шутлашы білінде әлікхибегех, візем шапла пиде маттурда чапла бұрнашы десе халя артисем еплерек бұрнашы. Халя бұрнашыл баш сагары бұлвыл, халя білі әлікі бір артисем жіне торы жея бақнабек бұлзасын. Халя телевидение, интернетші, кашнығаш концертші, театрызем нұмай, халық қойне ұштамен сөйлаз елмелді білмес. Хожызем келден ұқпазырақ елдақ телевизор бапысаларышы. Сериалсем, мүлнігімізем, нұмай бітпе детем де бұрып қымалды. Анжақта театра жүреген замазым яланақ театра юратны, келеші, и яланақ келесе шанза алғат бар. Мәжіне десен, бұл театр чары искусства. Телевидение бе, интернет бе, хоть темен бе, ним бе деталаштарма жүкіна. Ним бе деталаштармалы жүкі. Пар спектаклих, хоть те, вот илзесен, вижі хоть лизе бұх, бұл вижі тарлы спектакль. Мәжіне десен, сцена жинже чары артист. Вон паян шоғы бек. Пар ябаланақтывать бұл елдақ. Ағален қаламашы, палы художниксем хайзен картины жіне үгерзе хуны да, бізем әмірліге елуна. Шамбада актерзем, е юрышсем, сцена жіне туғашы, анжақта юры энер шакнашқал яныраре. Паян урықла, актерзем де терле состав. Хышпұршне көмілі ошы болма бұлдарад, хышпұршне севрехте болма бұлдарад. А те біршкіне темілі болсасында вот, чыбыш там спектакль жин. Каймас чып малданах. Никка. Она палах кураган де білмес. Сис месте мұндымаста. Бір хамбар көмолсыр. Ах паян каймары. Ах паян булмары. Халы қалчу бать вешенче. Бравыш краще. Тавдаваще, мендаваще. Ну вот, пулачам бике был ебала. Она бір хамбар профессионал земгана доя. Бір хамбар хужурагана калашеле прунжин жин. Ебесіна пиделай хамланадым. Ес мінгаланы пиргиде, кунда телегурагана марсем палахинде искусство жинны зем. Она... Первым уже... Туйсақ тұрачы, перім біртылы. Она негам білмесесінде юрачы. Геннадий Павлович электrik хашака мелегалста чваш патшалық драма театрне черет урамрандырачы. Эбі пәчеке жүхне школда бұштан жүхне праскинге хер барайта да мелерек спектакльте борчы. Айга нарспи, пәдем чваш классики, он жүхне ведь чваш классики, когда марын жүхне ючелгерен гужарды классик шавзе идет тулы чевит хағалық. Еп, вот сағырынышым шолдан байшлеп, тоғыр вуникем шол зенче, пір жылдалық болса ішлерім гонда директор заместителя Гураганзени Ергелесени. Он жүхне бір федерации 92 фестиваль ертеді бір күнда. Рашей, Шайбир, Пирінчі ваша. Ведь таштан киліне пәдем халық сен спектакльсен бұл лоқ тулы халық. А он зұрбышлета да ведь колхоз сен болна ялсенче, автобус сен болна. Мілі келешінче.
октябрь ихне сентябрь варынже билет сутма вышлана болзасын, вол иге гонхушинже октябрь ихне вали билетсем ел тутудын забитне. Шуржул малдан билетсене қалазағы хуны. Қалазағы хуны, хотчер забаны заказ паддес пайды. И бир артистен, дүйен зегіліне артистен, и біршенде касабат, и бұлмада бұлдауына пире жылт Барсахуна, унчухне Зоя Федорович, и бір билет илеймен, таванзене вали, хамар юлашсене вали, и бір билет илеймен. Хамар юлашсене, мен зейд ванзене шабич, ну хыжалдан вартын гырт келене, анде жамбек, билет чокко берге. Лок толдече, унчухне залрада шичырытла вырынчы. Шичырытла вырынчы, орық кіресізен болны берге, о, мүлі торзап хатчыш, о, ю. Ну вот, колхозен бәтріш, автобусын бәтріш, халық келме бірақры, унчухне, педи Галачи Валерий Николаевич, холаба ішлемелі, холаба, холахалықне, холахалық езем, холара бурнагазем, унчухне, вот, шухавзем жиратчыш. Перевали билет чокко, и бір келзе құраймас пардетчыш. Шапла. Ага, шамбек полностью небе. Думал, Милли Галачка, золотой век тещи, серебряный век тещи, великолепный век. Великолепный век театра Ишава Саманча. Ну, илемле выход. Халя, ширбремеш эмерде театр панхигун, мін театр. Мілі актерізем, мілі артизізем. Театр вол, темле болсасында. Ширим бремеш эмери, вундохармеш эмери, ширимеш эмери. Чары театр вол, ялнақ чары театр. Онда форме, стилистики, темле юғымземде бұл зерсегар свещах вғатра, ай-ой, темде. И кунда гастроле гелегензе, мускавра, мәлі театрзем гана ұжыл зақыбын марыш. А чары театр, стационарный театрзем азем ялна порда, полаште, бұл мәлі. Основ, фундамент спать. Станиславский тузахварный театр. Ну, он зарбыште Михаил Чехов, он зарбыште Камда, тогда Юрий Челехевич Джаклаймас. Тем ли мен земде бар. А Станиславский театр был. Сенже поран заялт хамыр видеркларса ертерне ябала, онда бахинінде жүк. Онда бахинінде жүк. Он ашқал школынде был бейін Рашей шайынче, хали Мелегалста Чеваш патшалық драма театрынче де шав школ бахи зерешледер. Шав школ бахи бірешлепір, но вот Станиславский в школе денере халь. Кемле юғым калех бұра чамбек. Калех ташта чигілешенчи формасыне калех илзегілешінбек. Бір вғатра бұл зәртсегары, ведауқ семдедіміз кірсемде, вот союсені белзесін шулахила кірсемердешімен два шыртларақ шав мінбе. Но бұл калех юғым болса ғана ертсегасы. Шапла. Юғымеземде керлі бұлғайынды. Танлаштар машқын. Шапла. Енченде бір немле юғым бада ішлеме мөр болсасын, пір вырында тұрсасын. Немен тересі де халық театра жүреді. Халық театра түрлерін жүреді. Халық театра юрадать. Сенің бұдан меже поколение ішлешек театрда? Ой, перін меже поколение езесін перін шеже поколение марши. Шавын жүхлей? Атыр ергебе. Атыр ергебе гайпыр? Шималданах. Вера Кузьминична поколение. Ол патчене хюльче. Патчене хюльче, она потом халық білет. Поколение, она потом халық білет. Вот хуғышын ұлтпал бірдеме шол Валерий Николаевич Сень. Бізен поколение. Поколение парихалды бұлсла. Шаплақала паренде. Оревенде бұлдар. Чевашта галазасын. Хуғышын Ленинград трампетерзе келінесем. Хуғышын Вижи студии Шепкинсем. Шопта шитче десе. Шитче тептерскалары. Ондан хали Хамыр институт культуры бе Петерзе келін шамырқсем. Шитче шопталып. Шитче шопталып. Жал профессионал артистен. Хали Хамыр Чеваш республикинче де артистене хадырлеші. Мускава кайса времесір де кунда хадырлесе каларма болады умбек артистене. Ну, я б хамжы қожа галас ползасын мажут пор бірек мене Мускавах ярзаврет мелебек түйінать. Мен жінде зесін тоғағы пызық бұлға, анжақта педе пызық калап бір кудам каба деп бір багаж, фундамент. Тавра көріне кіштақ боле. Үштағы нәғайзе құрмасын, мүлі театр зене гына бұқмасын, педагогсын профессор зем урық, мүлі музей зенже гына болмасын, мүлі выставка зем гына келмейші Москва. Вот шавыл, шавында курса вередзе, изегеліне вол, ну май шул театрда ішлеме, педе мүндуза пошта біраган де бала. Ағалден қалама шенде, шав Москавинче, шавынды, мүлі институтынче коридорда ұтсады, Тизе ахалден каламаще. Еп каламасты, меземде секунда вредне земде абақтезе. Ешке пачықта каламасты. Пиде перен шамбырсем вишем шол, виш тваттым шол шлешем, пиде энергичный шамбик, пиде талантлы шамбырсем матурсем. Өзім хыйне майла халі. Аха, хыйне майла. Врезе драще халі. Врезе вред. Геннадий Павлович епі піледіп изір музыка училищенче де міле қаласта чілхене туптамашкан студентсым бешледер. Онда вокал уйрыменче. Шаплавет. Міле қаласта Юрыч Пулмадович ханде
учреждение ягодас булать. Жагатмала, да. Меже жол ишледер. Онды студентсен деплерей. Вот она суймасты меже жол ишление. Ну май ишледер. Ну май ишледер. Хали артист пулза ишлени выл пер уйрым, а педагог пулза ишлемешкен. Тогда ман каласа хабарас келет. Миле ехай артист, ну педагог мар деше. Ехай педагог, артист мар. Егалаще, вол педагог та артиста. Тогда потому что вы калами. Кала. Педагог та мар, артист та мар. Обязательно. Умеките платить ведь. Анчахта, миле галаста артист хайн опыт тебе меже жулдараны сцены жинже ишлеть был. Студент не вред меше волдарах ведь хайн опыт не помашкан, кадарт машкан. Не рыбы. Диверсанты, мужики здоровые, не вооружены до зубов. Противника не бояться, но близко не подпускать. Не паси вас Бог побеждать. Бегущего попасть из автомата одно удовольствие. Идем нога в ногу. Маршрут опасный. Через болото. Ну, майкаларда студентсене, ташта да вренеш, театроведский зинжель, консерватория зинжель, онда да. Ну, шыңгразым телефон земыл мажаще сағалдарақ калашап бар. Ну, пейде горзастан завына бар. Но Геннадий Павлович, забырзадала, шешептаваште, ай-ай. Чоны релизекай. Ахаль, конды училищері студент, сем тежам беге. Геннадий Павлович, забырзадала. Ну, мәнле, каждый жыл парахап деп августа. Каждый жыл парахап деп. Белка в колесе здесь вещами. Чубан, елбелов саган, да гаспагилин. Но возьмем эльгермили. А мы же юратные. Мы же юратные, на голома Влади, мы же юратные. Еп хам юрат абазине. Еп хам юрат абазине. Еп педагог мар возьмем наравне. Востагалзасын. Юлдаш. Ага, юлдашла елдах. Еп вренти галап юлдашла. Ну вырсем галаш. Пулдарап юлдашла елдах. Ну сен бара субординация еще где вырс самакетне кирце рады бханде. Келі жүхне бұр, енженде ваземе бір пызықсен жешеме доқсасын, деп қайзалар апта жағында елден мес, умбек, тересмар, шеша тұқса ғазяқтарды апта, қалапты, онландар апта. Бұр, обязательно. Изер вара міле ішлет вазембе. Міле упражнение сем. Міле де білен спектакль сенчен поэзине уйырза елсем мін земларды. Шем алтанақ выляма варене. Хай выляма варене. Мелдемар ажапчава есене ажазым хал пиде хайулы, вазен физически зажимдегене неменде шук. Пиде ерікле вазем хал. Чарджон земда ваппара, чарджон зем характері зене, пластики зене, мен зене вачауын нұрлы. Кайран хозем шуғышал загларны етюцем упражнение земде паренде. Кайран вара пичекиш сыбық семенме бұшлап пара, вешемыш курсара. Кайран варат ватым жынде уже дипломны спектаклі хадырля паргашын жолақ. Е май болмазасын шабек сыбықсым, май болсасын майлаштарса бара менекті ваппара, спектакль екті ваппара. Апла Геннадий Павлович студентсіне нешенді прахаймачы хавал. Монолог сем булап пармеле. Тада поэзия гайшы сем два пармелена. Шабын жүклеш, варамеле өлгеледер. Ну өлгеле пар. Епелеті вітха, езір унда анчах марта да вітха чываш театр тейтелсен. Студия пірлешіні ерце бұрадыр. Ну, Унда да еще беден умай. Унда так, бір жылдан ба бөлінде, 20 жылы, 20 шамбек Bulgarия бол. Аға, ешнумай. Унда мен ішледі? Ну, ішлемезесін мен, унда вол обществовал іште, ман командалайық, ман заместитель гаден, ман бухгалтер забеделайық, екіште, ман беде болушаще, но манзарынде думаще. Ну, если шамба пушлы везде. Шонгырала зақтыраще, Геннадий Павлович паянгелетір, Геннадий Павлович паянгелетір десі шонгырал зақтыраще. Геннадий Павлович, вара езір пушлы ведь хасирматне шонгырала мазасын деплерей. Ну, шапла был ханди, вара тепірші бұрсасын қалады. Ну, юренде, паянгелме бұсан чуть-чуть ма прогул булат чекесі. Жегілмесір, чуть-чуть прогул булат чекесі. Вазе бұрын камалы үшін бақала шашынынде. А он бите, вара прогулын көңгай мазасын, ой, бұрашты қалех, студентсы бігек ұдала жапыр. Ой, санзыр мілет ұнзақ. Еще гнада думала. Лайх, ишлеп пара. Таржа пара, пиде, ну майсим два пара. Геннадий Павлович, ман Гена действительно каласкали? Вот чем евали выход щедеде. И пледеп искусство чинь на земле шаг
Үшшін гына жүремеші, бізен пурны же, акшапла. Озен бары шемиде, өжеде веш пірле, акшапла, пірле чымырдан задырашы. Пирин график щука, ебір мүлі қалыста шынгыравран бұшласа шынгыравы педичен ішлемес бір. Еб хош пұрдюхне шутладып та, ой-ой деп, мүлі қалыста инде, ебір камжын бұрнат бұты пір, шыржин жетезе шутладып, халықшын. Бұл Геннадий Павлович Паллах бұл келе шетмеде. Халықшын, халықшын. Но анжақта келде мұжыр ынланы, туйны, бұл малды вырында. Бұл біреміш вырында, енженде бірне бір онланмазасы, мен думазасы, мен дума бұрынмалла. Тебір херарым чытса да бұрнаймаш. Жоға, ну, ман вер вал хойди жам бігех, мандран ер тұқса гайт, еп, юрайд ман тұқар жүр вали, вұнны вали келмелі, жем, сақыр вали вейт школа гайт тұқса, кашпай шешсен бігелек жам бігех. Хойди ачасым шым бұрды. Хойди ачасым, еп, тұқ шанақ жам бігех. Күнда, мен қалашма менге хамачыққаларым, халезір актер, артист терімірде педагог терімір, бұл да педагог. Педагог, да. Оның да шап ачасым жын ир бұшласа кашын деп школда шерим белгал чап килде перхергана берен давай кешавна мендвар деп оншинетларах внимание ден бик хера жагални шидин сижитр вол ирекли хойдемайлы пиде самосятлинде спать вище долдарчы вище долдарна школа хаяктарса тухсака я тилдак куштарна киле дороксене долмагарселлара тебарчукне хоть ороксем хышыңштагы болсасын шыңгыраласа иреги дать папа шамдага медит папа дит он бетен бик ашбек мелегаласта театр енеле турдун машы. Пачка чухне был галача, пачка чухне. Ой, пачка чухне пиди интересно. Юра сене юрлач, он сене юра сене яд спектакль выля забрать. Ага. Осы видео чинди бар. Халин чухне bizden комплекс шукага даглара. Хал кашта хер була бушлан да кашта шаун бергеги. Хал пырзан де томбиган до комбиган то дизе папа переходный возраст. А что это такое депте? Все. Пиди интересно. Ну вот тон захлазашли тихо ях пырзак далать ях юранать. Ну мененде хераджа бабулмалла, хераджа бабулма торжабе пиде торзандарсан жемек сама тупсасын то сама килегайма ердерих пульчтики. Ксюша, ты во сколько освобождаешься? Я домой, давай встретимся вместе пойдем. Шабик, пора уда парпарле, пора желт кала забрать. Но он бег ошибал. Пойдем бурдочный кала забрать. А теперь все выходу. Вартунлық сетегал? Вартунлық все. Амыш бегалаш мže плашы бегалаш ет. Амыш деди кала тор менде. Амыш деди, амыш те уйрым галат. Ну иксам рахарс кала мас парле. Иксам рада парле кала мас. Онландым. Ашыне кышта хурхларах онландарат билхала. Амыш не мешгесин игешина. Возможно, пуля. Барамин калат. Теперь чухне вара тухсага паршамик мне кафене, гайзалара парда. Ну чунгеленчен галася прошел, жинде галася парабачин, чухне галася пармендова пар. Ну канма. Парбер бешев халанмала вихада да. Ебер киле ир тухсагайса каш паси вурмабыны бевиха кирле абала. Она да кирле бол, мана да кирле бол ябала пидя. Гена херширалын нешнесе пидя савнатын болмалаши кушсам. Аха, вот санын пуласлы. Шуралнашны сылгына барынде бол поррежен. Самахтажук. Генес пидетелелешин десе шулатын хона. Еп пидетелелешин аха. Міншеделей, вот міншбе есуна танлаштаран бол телея. Мін был телей, камжын был телей. Камжын мінле был телей. Телей, чималданах болма жұтпа. Вот шушламалда жоқ жүрек бірзагечка. Еп, шынна керлі болны. Бұндан калашы бұл юратны іштені. Бұл кіржаларны, шамби калашы юратны, шемье. Падемашлепеті сердце тұрағанны. Ұтларақ бол шавы шынна керлі болны. Енженде табан зене. Юлдаш сене, эшри юлдаш сене, падим жерде. Шав булю, шавынде, шава. Савын мабыльни. Савын мабыльни. Хали ширин біреміш өмірде, ебір савын ма прахрымыр. Савын ма прахрымыр ағай. Прахрымыр хотемен қаласасында сайра шин падим чун черерен савын аган. Пидену май чухне хамасын адып, отрали бусра бурат пішембик, акапла лицо как камень дешев раслагалось шамбик сон шамбик махамат печенье кулушек кудеп еп меня профессор тем шинче шинче бурну шинче торшипе жоқшлан роль шинчен онда спектакльларын жүхне бара шивырма прахан телексе бурма бушлан то ушук текст манзагаян колесо гинче дугазумен реквизит чукдемскер провал полностью шамбик
Уйрамах вот так зенгвара сумен порныч сарбышнес так шогышлан кунда. Интересно был, интересно. А что ушлама праксасында такой як шакле было мен дума келдесе ухмах бек акыбла до зачуриде. Я калбак тагын ба. Шеш. Но он зарбышне порбрех саунма прахмалмар. Пачке бажында саунмала. Ел шесилмеле. Томадарша порбала. Генет саче бахтасын ес 15 десе шламастып мен десесіне бір нумай шул хуши туслы пурнат паркалашат бар. Хамда шавдири савынма білместе пулі, хыш бірчуне хамада бағада бекте кулма бірақны. Анчақта епілетіп сирін шемге пиде туслы. Епкіна пәдемлі теле курага нөмірсіне хам ятраңғалама. Бұлдарадып езір пәдембе пір межедіван? Пилигин. Епілетіп езір пұрде пилікін пірлі-піріне шыңғыралатыр да қардырса яла бұштарынса тұқсы дәдір. Емілі де бұлін үш ішлемілі. Мұқтап дұрра. Атен нешемге веренсіға барды. Шамбек веренсіға барды. Ебумбеки шинзіне сағал көрады. Пұр. Шук тезек аламастып, анчақта сайра хуттыра. Пилікін шақтаран шапла туслы бұрынны жын. Вол мен бұлю, вол пирен чывашсен бұлю. Чывашсен ларақ бұлю берен. Ну тудар сен бұлі. Ну вырысен биктесе қаламас еп қалаймас вырысен биктесе. Сақал білеп. Кен бәсене вырысен хазия сақал білепші. Вәсен хушинче деп пұр обязательно бұраға. Ну пұр бірек беретларақ. Ебірте тені вылша пысық шем езен бе ялда жұралса бірлікі бұқабыры тұса үстіне ренші бол, мен ренші бол. Шогинде, ати они бегиленде бол. Ат тебя не пехили, везем были веренцех варнах шав ербех пурадрынде. Хальки пирин пуласлых рону пир наче земде беринде. Шав шая шиде шиши, везен шав бегех чунезем була шиши. Енченде сирен пархар болсасын, пирен пархар болсасын, өземіштан бек болайчар. Өзен канба везен бек болмала. Везен канба шакнашкал болмала. Вырсагалсын двоюродный земде пір. Везен шивха, но пур бірек шамбек шивха. Шамбек тованлық юн. Пірлемар. Піржем ереви кажылдеці үсмен вид. Кажылдеці үсмен. Вот шынақта шакачызыне камын шем ере пәрерачы везене евардарақ боле. Везене евардарақ, но перевар жас падын жын. Перевар жас болады. Перевар жас болады. Везем хазем телейлі, везем шүттенчене келнешін. Перевар жас пад. Парергана илзе келнешін. Ой, тем шинженде баян калаштырмар. Пахалишем, ешінчен, пурна шинжен. Тем шинженде калашас келет, хыш бұрышне вақыт тапачақта үшік шапла. Ебірде хожан бір-бірін бәтіне қонана қайман, телефон ба шыңғыраласа, шүр жылда біре. Куман, пиде интересно. Телекуравшысын бәлі пек темары, икс бар хұшары кәрзіларында көхнері, чейсе, пұрлы шинже калашыра паршам бек. Гені байбір хаттақшынақ күрманда, халі телекурағанды бірден бірінен кулсалар іші, кузам хойзем пиргенje манзагар іш, икіші калашма бұшлар іште. Пирінен дума вол шав жебахи болды сушлабе. Шава болбахи? Элек миле калашатын барчы. Элек миле калашатын барчы. Миле час болатын барчы, миле лайк калашатын барчы. Он зорбыште барчы, камзембе, борисембе, демензембе, литературу кайсингер тирете барчы. Ай-ай, хал вақытшысы болмасы бол, элек шетне бит хавығыт сылдақ. Элек мен касе телефоне земде болман. Немде болман. Вақыт шидерне хамда білген. Касе телефоне болман, не петел болны боле бер. Тептер скалады. Тептер скалады. Хал шап калашилин, демеле борныш мені ергелесі болсасын, все чундыралып, когда мен тадақ балла табылдадап бар. Еп теле курага нөмірзіне пиде калас келеге бір бән Геннадий Павлович ба епле хитре калашат бар. Хитре, бада ошын. Шамбада эзирде шыңғыравлар, бір-бірін бәтіне ханана шүрер. Таван сене, ат тебя не манзагай маламар. Ат тебя не жінжене халі шесі азайлдым. А тебя не шукенде чила, ой-ой, вот энергона газелде мара, тебя не патне, вильда причине пирни везень, вильни парберен хушен ерне гнаш. Вара ебр кашный жол, вильнерембе, кашный жолах кайзатра паржанбек шимиге гайпар, вара шак сентябрь хенче бежинже гайпар. Педи интересная бала вот. Бол мистика дезен мистика емескер болуд. Полдомар килде полдомар шурдаш сазындомар базаржия гармар шурдаш шутрмар шиле верреть, шиле рекшандал карехвел бахса яча каран каллех полиция хупласа елче шилдах. Ой, сейчас Йорши вади мені сивеш умарши вади десет рапар. Шоп и про тапрана сумен следующий буштарать, апа Карьер думлам, а те санечные борсаю крыде юхсанче, а не санечные борсаю для крыде юхсанче. Памятник семье тип-типа, ним де шокка. Еберги, шоп, умбекиде болна. Ну, печенче, шоп кушеленче мар, а тебе чемар дешенче, а не сам забат не рехшамбек. Варал мле пулом ма пальдеретши.
пальмезе бана галама. Перевод мускаврен келинче анен юратнан племенцы деп парвесим. Ядарласа келинде анен жамбик болчу анен шоп көжетилне мындорди ана племенцы пармай касилет. Бабушка заплакала, если я Миколай. Ага, хаш пришли. Ну, возим уйрозаган день ведь халюм бикмар бала, возим урах порнышав или курсах траща, полеща, саванаш. Я возим батнега засеялнах. Вот не сигарет полмана тебе ларса, а тебе приезжал ларса турцайда марам, сигарет курсах харай марам. И ларапта возимбе создание шайбе возимбе калашап. Геннадий Павлович, на урамра швашхалхи паллади. Палать, аха. Те борчуде менде канжерлетте. Те борчуде вот шинзи бедел буланда тройли бошинжа жинжагай пейдиги артисты мискер я барафаданап. И хамдаданап. Шопраха. Аматуга. Душ волды я бална каламас аргалас пашугим. Тези шамбик. Ну меня аванахмар. Умбик. Шамбик пельмени синю мынчес, она шамбик самбак шкурда худы бдуса представит туза калашни и майнаштар. Хаш презем кашта сабайлым бір заидачи. Да, хаш презем сабайлых еще кинде. Шамбада. Геннадий Павлович, тогда халяк пужа бұрзагече ебаствадып меше жылғуши правительство жайынжезер потім концерционерцы выдар. Светлана Бубнова. Ой, мам партнершсын пидину майыл машина. Вуланчах мача. Но Светларах полна. Ларах ебман Светлана майшление, тогда там арбану майшление локтева. Ты земунда. Вот вол хайтап хари болса. Ирина земунда, Марина земунда, нумай. Сына шинчеде Анна Бельмень. Анна Бельмень. Мен жухле текст временеле был начапла. Мен жухле ответственность. Театрда, унда, кунда. Меле галаста, вот чинахта щина. Шак театруме бол. Хал тешавын гышын. Тешавында үшлесе кашны уявзин ертени бемен бей, халман уявзини бедих туас келмес. Халық, нумай, хевеш, шорых, еп лучше бақчана гайапта канап. Геннадий Павлович, первым вақытта жетір болмала. Ой, авашамбек поле. Ага, пиде хавадыр цигаре. Я пиде субили. Ай, поле, артисем шабла субилди была шабылезем. Авал менжук ялнахмар был. Ялнахмар. Шуна еще вахшинба, шамбек кала жове пулать поле. Пиде бузыктавтер был ныжень, вақыт туп ныжень. Епхамда шак театрда вот хальтарадовда. Фатика дюхня оставатымчы. Ай, чеваш драм театре был, шакымбек кермень. Аха. Тезе алыкне хылыпне тытма хаяйман алы чекпрене. Пирженде шамбеке хаха, пирженде хаха. Вальмле мұнашлы ведь ха. Ага, пиде мұнашлы. Ол ялнақ шамбек мұнашлы болтыр. Шуржебегі намар, спектакль зембе, артистен жайбе. Ну, первед юж петелайх. Телегурадан мырзыне, мен галас керет. Телегурав жизыне, мен галас керет, еп порне девазыне. Телезу надо. Юрадыр, шурылиятыр, а? Ибір серепеде кедеппір, ялна хавас. Серепеде быстава августа. Середе шамбеге, тел был нежен. Тепредел был ичень. Тепредел был ичень. Тепредел был сон та дахнумай галашып бір. Галашып бір. Сығы болар. Тепер. Шамрак кожар, келерсеңінде алы бұзыр. Давай, кашкайский бұзыр. Тайсылы, он. Әді. Шалы, көрсем, мебе қачышым, ме? Тайш, біле. Да.